Nzase susumuka, nzase ituka, mono ndondo lufwezanga, imono kwame isonga nendo munza. Nzase susumuka, nzase ituka, mono ndondo lufwezanga, imono kwame isonga nendo munza. Nzase susumuka, nzase ituka, mono ndondo lufwezanga, imono kwame isonga nendo munza. Nzase susumuka, nzase ituka, mono ndondo lufwezanga, imono kwame isonga nendo munza. Makala mubata nyoka ya mose ya mina nyoka za falawo wawu mono kina usisonga lelo jambe muza ya lubana tamu kasilwa ili kenza kansilulemba kaneyo kenda beni kenda kwa mbingundi kenda makala mubata kipito nyoka ya mose ya mina nyoka za falawo wawu mono kipusi songa lelo jamemuza ya lufana ntamu basilwa ikikenza kansilulemba kaneyo kenda beni kenda kungindongo kubama Niza kumazamba Angola kubama Niza kumazamba RDC kubama Niza kumazamba Niza teleka kimbangi kenoe Zangelu tibanda Kokonso kwa diamu batikulu ikalanga Iposi nsuka ifinisanga Nomuza Leta imono kimamuti mamutima Ipundu di mosiri salamu akunzaja kumotima Mongo sa mono kimamu tangu ifwene Masiza jiunga enza ya mina ya takazukuba Wawu tangu ifwene zengele Iweke sajimya muti nyambisemi mondeka Gina beni kenda kwa ngindumi kenda beni kenda kungindumi kubama niza kumazapa Angola kubama niza kumazapa RDC kubama niza kumazapa Avez-vous déjà eu l'occasion d'entendre parler de Simon Kimbangu Kangani, son incarnation du Saint-Esprit en de Trinité, nous a paru incroyable à jamais.
déjà eu l'occasion d'entendre parler de Simon Kimbangu Kangani. Sans l'incarnation du Saint-Esprit, l'homme de Trinité vous a paru incroyable.